Shisngi hadian balapulam no kajing temu ya keren bat kesorkan hak baide bak kajing dawakan tiu tulap ya kinohi kai SSA hak kendai trik risau Henry ka kubor ke balam sengotanat kalong bak kinong elam jong kinohi kai SSA kata ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Schools Association MSSA SA bat ko all Meghalaya SSA School Teachers Association klaya keren sengotu banyo ya kajing ya trilang ban job kajing dawa jong kinohi kai SSA ka kanhun kinohi kai ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Schools Association MSSA SA ha ka jingalam u president u Aristotle Rambai ha ka shipho trik risau klaya kendo e kinongilam ka all Meghalaya SSA School Teachers Association kiba beteng ya ka jinga ki jongki Hamadan Malki ban khot ya trilang kanang banyo ya ka jingdawa jongki na ka sarkar jila u nongelam ka MSSA SA u Aristotle ulaong baka ni ka jinterwa yatri lang ka jongki kalong na marba ka thonghi kalong na kabenta ka miat ka bhajong kinonghi kay SSA ulaong ru bakin sa syong jingalang banyakren halor ka ni kaman la banpan kan mau baka MSSA SA kalapan ka jingkershan jongki menteri sarkar banpan bor ya ka sarkar banwanra ya ka policy ka batamay banpan scam na regularize ya kinonghi kay bapalat katlay hajar ngun Uba Batista M. Lingwa, advisor ke All Meghalaya SSA School Teachers Association, ulapan pa baki bidang sengobhaya ka jinterwa ka MSSA SA, bat ki syong ham kloy ben shimya karay uba buon balang, na marba house nam arjar arpo aru, kila ay ka jinga lang ha ka jinga ki ka MSSA SA. Kajing temu kebangi wan chene kalong ba ngin yakren sekotho bat ki banyak trailang hak bayadei bat kini kimat jing dawa nementa kajing mentoy jongu no hikai SSA sementa ngila ya kren ya kajing ya lenti jongi bat ka sarkar hak bayadei bat kini ki artli kimat jing dawa jong kino hikai SSA kiba kumba ngi bat kumba kalong menta i kumba kaya lakajong kajing dawa Tena kalian jungi ngile pensaya kajing ya lenti jongi bat ka gomen nado ka por Julai arja poar bangila don kajing yaki jing syong kalain mongor hangtei hapo additional secretariat hadin kajing khod jong ka gomen na kaliang jong ka gomen kala penseng hangi na kitu ki sautli ki mat jing dawa jongi hakitu ki por number 1 kadai ka penpelai tulap jungi san banai number 2 nementa ban ai lani kanika regular payment of salary number 3 kadai enhancement number 4 pat kadai kanika regularization ya tu kacing ya kendo jungi bat ka government house nam arja puar puna Julai nagalin jungi government kalau nikini ki sautli ki mat jing dawa ngin pentri kam shwa artli ki basa khmat bat yakini ki artli ki basa den kata enhancement bat ka regularization yakini ya ka go hak to por government kala itu bahkan saka thungda ka state education commission badi kini empha saka state education commission ban ya kren ya kini ka benta kajingwan jungi menta kasngi kawaban kena basai kampat dei bangi wan ajeng kershan mo kajingwan jungi kumaong menne kajingwan jungi kalong bangin ya kren snotho kenang ba kanomi RR kumni ken hun kata kadai point number 1 suggestion dengan repeat kajingwan jungi menta kasngi bani kendo yakini kinong yalam jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association kalong ba ngin ya kren snotho bat ki hak bai dei bat kini kimat jing dawa jongi ki no hikai SSA point number 2 hak bai dei ban aya kajing kershan mene ngidang ngida deb ya kren kai baro khoj kajing ya lenti makiru kel pensai kajing ya lenti jongki mangiru ngila pensai haki ya kajing ya lenti kajongi ka sun ka Meghalaya SSA School Association te dakabai mene ngile yakut ba yakani kamat ngin sara hapo General Executive Committee jong ka Meghalaya SSA School Association Central Body makiru kin sara hapo ka CEC jongki but hakini ki kandidat singi ke bansawan ngin sapentip pat ya ka ka bagarai ka bami hadin kani ka jing kendo jongi baro arliang habai de pak jingkeli jong pi kum nong elam hi ngi ngidakwa bakan don tangko bekasyon Henry ba nginong ba ngin penbor be bangin don tangko kata ngimla ban le namar kompetitif India kadai ka demokrasi ngidon ka fundamental rights kino kiken hun kila ban form la ka jong ka association til da dei bangila ban itli lele kadai ka jingkemen yangi kan ka jinglong confident jongi ba ka government kan wanra ya kan ka policy na bantaban merge ngi na po society sa po education department kalong hi 100% mo ya kata ngilong full confident ha ka bay de bar kan ka benta namar balay ngi ong 100% point number 1 namar ka SSA hi kadai ka hakabanong kong kadai ka financial support ka bawan na ka central government te kidon ki norms ki guidelines ki ba ki state ki haban follow
Tikiwai ki state kuman asyu anyuksa Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal banta teter kiladep shim ya ka policy decision ban observe lani ban moch kino hika SSA sepo education department. Basa mentala da ong kren po northeast desa tang Meghalaya. Lada hakiwai ki state lale the same kadai ka kajo ka guidelines kajo ka ai ka Meghalaya otum ka without any doubt ka happy ban le. Mo kata point number 1. Point number 2 hakabai day bat kani ka NSTE norms. Ngiro ngisoto ba haba merge ngi chepo education department. Certain criteria and norms need to be follow. Mo te kamkut tanggata. Larangi pej pat hakapor ba thungkam yangi hakitu kis nambarang sedang ka SSA ngi lalong qualified hakitu kipor. Hakabai day bat kani ka benta kaladon shibun ka jing ya shong meeting jongi bat ka government ka bangi la ya keren ba kumno ban wanra mo kumno ban wanra ya ita polisi knang ba kini kinong hikai jongi kiba mukot kat kum ka NSTE norms knam kinom syakta tikani ka jingi keren kadang ya hadu menta tingi khmi lenti but at the end of the day ngila ban wanra ya ka solution ka ba pen mentoy lang ya baro kinong hikai SSA po Meghalaya ngi ap ya respon nak yang government bat kat papat yo ya respon hi kumbang laya sim menin ha meeting bangin ngai beteng ya kani ka jesong ngini beteng ya kani ka jesong kat hadu menta ngi impat ong ya kata ngi ap shwa ngi sya shwa in page shwa ke respon ju government nrei lada kam yu kandon pat ka wipat ka benta ka bangini syong pat ka si ke jungi ule singin simpat lagi wi pat kirai ikitaru ya mentangi pat nang pat ngini pat ong ngilai kendo ya kata dan rei kiwi government ki baswa kila ya kata kani government balik kamla ni kani kadika inisiatif kadika steps ka baka kadika benta jong government bukan sim ya kata habide kita ngin mla ban ong ya kam jong government rei kiwi government ki baswa ki pen kiwi ngi man ka ar man ka laisnem ting expect nang ni government ru nomor beli la prasteli snem kam simdon ka wiru ting sudon kam ya kata di halor kata kan orem bang idon mentah kan kesni te nakaliang ka jongi hi jong ka all Meghalaya School Teachers Association ni pedang subhai ka jiwan visit jong kini ki nangelam jong ka masasa te gilaong iki ba arajar ar ya ka isu ka bakilasim initiative maki ngirung ilaay ka moral support lam gano ka jingpentut ten ray yakani ka kenti ka pamantaro kani ka jeki ka bangi lasdang te awingin pendap pechwa te namta ka jiya trailang nginumla hi banong ba nginya tray no manta te namar ngirung ihapsim ni dakaray jong GEC hapidan lang namar ngidan lang bagi parlok garu ke jongiru ringkat bagi bagi no hikai beran keleng jongka rekasi te tanggatahi yang rai yamentahi ngim lahi ban ong ai no tingi pedang subhai ke jingwan ke jongki namta ka baha kamiat jongki no hikai ba ka jala barok kawai madumam kwa hi ke jing teli te rai hakani ka wat ban hakani ka kenti ke pamenta te ngim pat lahi ban ai no karai oh nya kaliang ke jingi ngin sesong hi ngin liak ham kloy hiru ikata man ngila ong ngilang ilam jong masasar ba ngil sa tip to ha ka bedi bat kata ka jing dawa ka jungi namar ba menin habang ngila lek ban summit memorandum syau CM buat syau education minister ha pedeng jing mundon joki nilai kendu i spokesperson jong ka government ba poleng do ba rahmat jungi la phone syau education minister ba le itu ru namar ba kadun ka presentation ke beningkong ha ka bedi ka enhancement jong ka salary ke jungi te kadon pat saka bentak makhniat ke ba idang deban penbek ha ka bedi ka saka scan representation ke badang iladep nang yang education minister but in up hadu ba one chief minister ba dapik minister chief minister ki sarah ha kabinet minister jupi kata mo khniat ya kani ki breu la penting ingin 2021 ha ka por ba ki ong ban penkut no ya ka sarva shiksha abhiyan mo kaisa sim chwa ka sarva shiksha abhiyan kat ba menta bade how 21 kila evolve biang pat ka samagra shiksha abhiyan menta kila pen q shu menchwangi dan tang hadu class 8 hadu elementary re menta kila pen q shu se ka secondary section ha ka arme se tapi dia berkata namar kampadon kanunu official notification na kanunu kanjing kutip ng sarkar nimpat nang benong habi dia berkata mo henry ke ka ba ngidon kamtam hagini kisi pementa namar ba kumangilong ya kani ka diman ka jungi kamde shu diman ka thamai ka bagi diman 2019 hadu menta namar beli ngila sim jenjar bai tang hai ta ijing siu ibakat khendah jar saw lengka ba arpo jar saw spak na pedengka bangin survive
ban pendap penbit penbiang ya ka family ka jungi oh ya kata ka organization ka di kawe ka ba ngiru ngila keren sa government mar pangitip ngilai i lima kawe states kamde ka basup ya kanu no state bakan le ka ngi ba kile ki face wise tingir ngi kerman ya kata he dari ka badan kam menta yang ngi ka hi ka jing ka ba khamat do yang ngi menta ka di ban survive ya kan ka survival ka bangi haban iman ka skin ta ya katu haka memernam ka jungi ba haru ngidon ya kata mo ngidon ya kata ringi sutu ba ka katu kampat simdon kanu ka step ka initiative nak liang government ngila ai ka suggestion banle kata ten ringi ka jing start long ka government banle kata ten ringi kumbangi long hamanta hi kumbang long ip na basai na kidi ngila sim ni ka demand ka enhancement ngine ne hi ka enhancement of salary